Longkmie ke temri Bhoi ha sengi ba kami ya ka sur ke jam Bhah ban ai burom ya ka sukal India ke ba pun Urlong ya ke Bhah nong mi kmat ya ka lai person ha ki assembly bagi parliament ya ka ni ke program la pelong ke BJP women sapo ke jiram ke kong arena nyota ke bedai ke presiden la pun ku burom ro igi Longkmie ke temri Bhoi ha ka jilang hanong po bat kladon ru ka jing ya kijat ban pen Sawa ya ni ka sur jong gi Longkmie bat ke jing ai burom yom jang ba du ka riu Narendra Modi belawan rak bat penulang yang ni ke Bhah lai person ya kikin thai ke belalong ke jingker khu ke bakrau ya kikin thai belalong lupa kinong yok buram na kilong shua hak ni ke jaj benri ke basim ta hak ni puram kilong ke kong Ajilina Mayong kawai ni dong terima semua ke kong Irene M Moksha kong Angela Makri bat kiwe giseng kinong ikmat na kenhun self help group nang sengkam lajong bat kinong terima semua jong ke tai ke thai ke Bhoi district kakin thai ka slom tho ya ka jingduna ka ye ka sem ka jompi kakin thai ka slom tho ya ki ki benta ba ya ki khon samla banwan ra ba ban kin tio kakin thai ka lasha ban yo ba ki khon samla ki yang mi ki aktor ki dawai ka ha ka pangkan sem kum ka kni na na di ngadan ki khon ha ba ya je ka ni ka kampada ibai la ayo pa ka jimbi shari khon apa bibi syakmat totrei namenta kibabun yang hadir sahabat hadir ublei untuk kuna nanda tapi nyo ni kata tinggalan nanti kita ada yang lang ke sana tapi jangan dia jangan ni kasem Urlong!